سڵاتان لێبن منیسە لەگەڵ چالاکوانی ناوداری کوردم لە ئەڵمانیا ئەوش دوزەن تەکال خاوەنی ڕێکخراوی هاوار هێڵپە چالاکوانە دەنگی بەرزە لە ئەڵمانیا لە هەموو میدیاکانە باسی کورد دەکا و باسی ئەو نەحەقانە دەکا کە بەرامبەر بە کورد دەکرێت لە سووریا بێت لە ڕۆژئاوا بێت لە باکوور بێت لە باشوور بێت لە ڕۆژهەڵات بێت من دەمێت چەند پرسیارێکی ئالاسە بکەم. دوزەن سپاس بۆم دەرفەتە پرسی زۆر گەرم هەیە کە باسی بکەین بەڵام سەرەتا دەمەوێت بزانم جەمەندریم لەم کاتی ئێستادا لەم دۆخە هەستیارەدا چەندێ گرینگە بۆ کورد لە ئەڵمانیا. جەمەندریم Die Hörbarkeit und Sichtbarkeit. Bihîstin û xuyabûna jiyana Kurdan ne tiştekî asayî ye. Ji ber wê divê em her delî vê bikar bînin da ku li ser vê yekê biaxivin. Em îro li vir ne tenê bi navê hawar, lê bi navê cermandirîm jî li virin. Da ku rêzê li wan qehremanên nenas ên jiyana rojane bigirin. Mirovên ku bi xwebexşî bikar dikin û nîşan didin ku em li ku derê bin em piştgiriya hêviyê û jiyanê dikin. Ne piştgiriya cudabûnê. Dema ez li virim bi dil, raman û serê xwe ez li Helebê me. Ez li Rojava me, ez li Rojhilatim, ez li Başûrim. Ez li wan hemû welatanim ku Kurd lê belav bûne û bê welatmane. Aleppo, ich bin in Rojava, ich bin in Rojhelat, ich bin Başûr, ich bin in den Ländern, wo die Kurden verteilt sind, ohne Heimat. کۆمەڵکوژی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ ئەوەی لە حەلەب ڕوویدا قەتڵ و ئامکردنی کووردە. ئێوە وەکو ڕێکخراوی هاوارهێڵ چی دەکەن بۆ ئەوەی ئەو بێدەنگی کۆمەڵگی نێودەوڵەتی بشکێنن لە هەمان کاتە ڕای گشتی لە ئەڵمانیا هۆشیارکەنەوە؟ Wir haben diese Organisation gegründet auf der Asche. Me ev sazî li ser xwelî û bermahiyên komkujiya li ser civaka me ya êzîdî ava kir. Kurdan 15,000 mirovên xwe di şerê de jî kujerên Daişê de ji dest dan. Ger me wek hawar nebin dengê wan û li ser neaxivin dêkî biaxive. Em ê hemû derfetan, hemû torên peywendiyan û hemû peywendiyên siyasî yên ku li ber destên me ne bikar bînin. Da ku bala cîhanê bikişînin ser Kurdan li Helebê, li Efrînê, li Amedê. Em dixwazin nîşan bidin ku kujerên Daişê divê tucarî bi ser nekevin. Îro kesekî wek El-Jolani bi navê El-Şar heman rêbazên Daişê li dijî Kurdan bikartîne û cîhan li hember vê bêdeng e. Bi rastî lêborîna wê nabe. Der Daesh IS-Methoden anwendet an Kurden und dass die Welt so schweigt, das ist wirklich unverzeihlich. دۆخەکە لە ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر دەبێت خەڵک لەسەر شەقامەکانن خۆپشاندان دەکەن بۆ ئازادی بۆ مافەکانیان ئێستا پێویستە چی بکرێت لەم دۆخەی ئێستی ئێراندا؟ Die Islamische Republik hat das Internet abgestellt, damit sie Komara İslami internet qut kiriye, da ku bi rahetî xelkê xwe sivîl bikuje. Divê em tenê temaşevan nebin. Mirov êdî bêzar bûne, 47 salin di nav vê êşê de ne û ji me re dibêjin em êdî vê hikûmetê naxwazin. Ji ber wê divêt em li pişt wan mirovan bisekinin. Divê em wek Yekîtiya Ewropayê misoger bikin ku sopaya pazdaran bikevin. Lîsteya terorê ya Ewropayê. Metirsiya Îranê jî sînorên Îranê derbas dibe. Ji ber wê giring e ku em bikevin tevgerê û derencam hebin. Di vir de Almanya jî berpirsiyar e. Wek hevparê herî mezinê aboriyê Îranê di nav Yekîtiya Ewropayê de. Divê êdî Almanya helwesta xwe zelal bike. Und dazu gehört auch, dass Deutschland als bester Wirtschaftspartner des Irans innerhalb der EU jetzt endlich Farbe bekennt. دوزەن سپاس کە لەگەڵماندا بووی زۆر سپاس. بەڵێ ژەڵم سپاس بۆ ئێوە کە لەگەڵماندا بوون.